Da li ste znali da je jedina bolest zavisnosti koju čovjek može sam da proizvede je negativnost? I jedini način da se izleči je pozitivnim i optimističnim mislima. Ne postoji drugi lek. Postoje 3 mesta koje nas uče da cenimo svoj život i da budemo vrlo pozitivni. A to je bolnica, zatvor ili groblje. U bolnici čovjek ima samo jedan problem i počne da ceni mnogo svoje zdravlje. U zatvoru ljudi cene neverovatno svoju slobodu i cene život. A kad dođemo do groblja, ta zemlja će biti neka naša rupa i nećemo imati više život koji možemo da cenimo i svaki dan da budemo pozitivni. Pa razmislite o ta 3 mesta, da nam je potrebno da dođemo donekle da bi počeli da cenimo sve ono što trenutno imamo. Postoje 2 tipa ljudi, negativni i pozitivni. I oba tipa mnogo vole život, ali grade na potpuno drugačiji način. Negativan čovjek gradi svoj život na pozitivnošću drugih, trošeći tuđu energiju. Dok pozitivan čovjek, on gradi svoju sreću i širići je svugdje oko sebe. Danas se zapitajte, hranite li tuđi život ili gradite svoj? Ponekad s vremena na vrijeme poželim da se vratim u svoje djetinjstvo, da odem u neki Luna park, da se igram. Jer kroz igru se vratim u sve dečje mašte i snova. Vratim uspomene na trenutke kad sam bila mala i nisam znala ništa o ovom svetu. Te igre me ponekad podsjete na ono kada želimo nešto osvojiti i dobiti rezultat, pa pokažemo svoju hrabrost, na onu dečiju radost dok čekamo kako će se igra završiti. Potpuno uronjeni u trenutak, nesvesni svega oko sebe. Ta radost me danas, iako sam odrasla, ne vraća samo u djetinjstvo. Vraća me u onu čistu, nevinu sreću koja ne zna ništa o svetu odraslih. Svetu koji zna biti i pomalo pokvaren. Kada provedem dan igrajući se, shvatim da je život jedna velika igra. I u toj igri svaki dan možemo učiniti nešto lepše, nasmejati nekog, nasmejati sebe, učiniti dobro delo koje će ostati iza nas. I shvatim da iz jedne igre u jednom danu mogu dobiti više radosti nego i 100 ozbiljnih planova. Vratiti tu dečju radost, makar na trenutak, ima neprocenjivu vrednost. Jer iz takve igre uvijek izađemo sa osmehom i pozitivno.